As many as 31 students of P. Namjoklung High School have urged authorities concerned to allow them to take the HLC examination 2025, citing the BOSIM's refusal to permit them appearing in the examination on account of the school authorities' failure to submit their form fill-ups in time. Infuriated over the school authorities' blunder, and students along with their parents staged a protest at the school campus located at Sawungbum Sairem today. Speaking on the sideline, Tampasana decried that the failure of the school authorities to do the registration of the students in time has ruined their academic career. She went on to urge BOSIM to make special arrangements for allowing the students to appear for the examination. एग्जाम थाबा एमी कार्ड फंगनबजे एमी कार्ड फंगागे एग्जाम थानबियो चही जो मांगनबिगनो चही मांगबा इदि गिदी याम वाय अदुदुना एग्जाम थाबा फंगनबियो की साइड तगिदी रजिस्ट्रेशन तौबगी पैसा फॉर्म फिल अप तौबगी पैसा लोइनमक पीग्रबनी अदुदुना गिदी चही मांगबुसु पामदे अदुना एग्जाम थानबियो बोसेंगी साइड तगिसु खनबिरगा अखोइबु चही मांगदनबा एग्जाम थानबियो सिगी स्कूल जिदगिदी थाबा पामद्रे अदुना अतोप स्कूल दगी तौरगा एग्जाम थानबा तौबियो ngasi thagado paikhaje ngarang imika laktabagi thopai irangni sigi thoiba irang ase kanana thonba no haba matamda school gi founder lairibe school gi authority na thonba ni adubu akhoi gi parents singi side gi di ja gai se khoi punsi mangan ningde chahi mangan ningde aduna angang gai che chahi mangda bida hujuji exam je ngasi dagi budi hogre adubu makha ta na tharakado ba exam singji gi yana bagi damakta lairiba chhatra 31 punamaga se amatta chahi mangda bida exam thana bagi ayaba se Russian side gi orasu adegi councilor gi side gi bu oraga su sarkar gi mage dagi su mai changjan biu adegi school gi authority gi mage gi oina di akoi wa panjaning dre kai gi de mana makok te gi soraga la abani na chahi matung matung kaya da su huju jik tami ba satra singge pekha thaba yana haibagi thajaba su leite kai gi de mamang dagi process mayam ma soira abani na aduna yaraga di parents gi side gi oina ju school je makha ta na run tawdaba pura close oiba sima so ko pamjaiba Handak thoi ba sumaina mathangi tungi tamai ba nga ga thoi haningai laite ba kai gino de ko laite ba process laite ba ji kari ko pam ta laite ba